and Ram Edwin, host wa Akadirisa program at TV West. Yesterday mbashwari injire viewers bitu nabagirango Morocco neterwa kuterwa France omumpaka is a World Cup quarter final kandi echo kibireho erizoba Stira TV Shamwenda and tuja kubaturuho kubasa predictinga mpira gwa timu ya Spain hamwe na timu ya Belgium head to head emerireta noha achirizeyo futera mutayiwe so ebyona tuja kubantu birebo mu program yeri izoba nyine court Faizo Sempija ali na ija kubana nyigitaho kandi basekora prediction niwe kora prediction eyanjo mupira ogu no over nibajyangu Spain neshereko mpira konke kiro ebyo kushereko mpira bibasa kubura Belgium inaka pira ni attacking mnonga but this is not a final prediction we gita program tubase predicting direct kuchiraho konkani wo mu comment section predict Spain amana Belgium no ratere kandi tuja kubantu reba nampaka is Ankole Cup Bushenyi ine team ya Sheema nyencha kare Sheema nekirigara ninga igara nekira Bushenyi Sheema nekirigara igara nekira Bushenyi ibi byona biri mu program ya Akadirisa niza Shamwenda.